Assalomu alaykum do'stlar. Xo'lasizlar, jadanglarimiz yaxshimi? Bugun sizlarga mesajlar, bugun kepter joylar aytadigan bo'lam. So'nggi video tushirganim 4-may kuni tushiribman. Hozir bugun tungi soat 9dan 59 minut o'tdi. Воскресенье 10-may bugun kepter joylar aytadigan bo'lam. Esiga jabıq. Bugun bozorga chiqib keldim. Ana men Gulsarim bar edi-ku. Bir parcha bilasizlar-ku. Son baldarni olib yurganimcha. Son aka-ishesini sotib berdim. Endi arzonda qilib berdim. 7 mingga so'zning ochig'i. Kirshaga qo'yib qolar beradi. Короче, надоел chiqarib yurgandan keyin sattım bozorga. Turkistondan kelgan kapkanda olib chiqdim. Buni lo'qmasam balanday. Buni kapkanda olib chiqdim. Tag'i bozorga tak bunani olib chiqdim. Buni jukni olib chiqdim. Buni jukni olib chiqdim. Shuni olib chiqdim bozorga. Bir par gullar olib chiqdim, oldi o'tib ketdi. Nochin balapam. Mene. Lo'qmasa. Короче, bozorga bir sherka xosum bor edi, 18 quyuqdi. Soni короче, so'men игровой jukka olib jibirdim. Nega unday istedim desangizlar, 18 quyuq edi. Bu qattiq o'ynaydigan gira dedi aytıyor. Girama qattiq emas endi. O'ynab yuraverdim. Qattiq o'ynaydi. O'shim bo'xtab aytasam, pizdes o'ynaydi dedi-da. Pizdes qattiq o'ynaydi dedi. Сөйт. 20 tanga deb tursin. Сөйт, olsaqda dedim sherka xo'sben olsdik. 18 quyuqdiq. Короче, jibergan uni uyga kelib. Endi jibermadim men. Ayağına boylab jiberdim. O'ynamadi, hech narsa istamadi. Сөйт, birazdan so'ng jilka oyog'ini boyladim. Uzun qilib boyladim. Jiberdim, ko'rgayni oldi, qaytadan jiberdim. Tag'i ko'rgayni oldi. Vishkan oldiga kelgan. To'q tortib chiqib ketdilar-da. No. Сөйт keyin tag'i stav jiberdim-da, сөйтсем vishkan oldiga keldi-da. Poq, yekirdi o'ynab qo'ydi. Poq otibshi. No. Juk. Erkek dedi-ku. Keptirlerime tinchlik bermaydir dedi. Ko'ramiz endi buni uyretib cheklab. Bugun buna beloydan birini chiqardim, buna galupkasin. Tuxumda jotdi-ku. Buna galupkasi chiqdi bugun. Buna erkagi chiqqan yo'q hali. Xudo xolasa jaylab uyretib oladi. Tak ko'ramiz, tamir jag'inmiz. Tamir kelganmi yo'qmi? Tamir kelmagan hali. Bular jaylab kelyaptimi deyimda. Ko'ramiz endi. Aytayman, buni ular kelyaptgan edi ashib. Ashib mana. Jarvatar ekan tuxumda. Jarvatar bu. No kapkan. Короче, buni kapkanga белый чубатый лохматый ber dedi, bermen. No, taklам. Hatto o'ynaydi. Белый. Короче, tuxumda jotgan birev. Ikki. Ana bitta shu. 4. 1. 2, 3. 4. 5 kepter tuxumda jotgan. No, niyaq bir jumurtqa desangizdir. Короче, bu bir tuxumni sinib qolganmi, urib olaman uni cho'ta. Tamir jag'ib ekan o'zi. Yaxshi. Так, bu endi нормально. Удула. Капканчиный, но белый. Калашка, жук. Он не очень отдельно камак уйдет. Дает ханжин, что вообще страшно. Ну, сути жаман, да, сатқызбайды. Мына жерде жарысы бар. Міне, капканда мынау.
Mынау шығып кетті. Сонда мыналарды өткізеді қай. В общем, осылар. Так, енді уткаларымыз көреміз. Тұқымдарын қашан ашады екен олар. Бүгін аяғына жіп байлап соны көрдім әйтеуір. Нормально. Кісі ана көге алдамаған екен. Досым айтты, мына көкеден жептер ағам зор ептері деп айтты да маған. Ал деген кейін досым сөйлеп жердер алдырмайды деді. Алдым, сөйтсем жақсы шықты ғой. Мына уткам жатқанда 1 жыл болды. Қашан ашады? Ашатын күні кеп қалды. Почти ашатын күні кеп қалған. Құдай қаласа бір күні ашады да. Бұны көрдік. Мына жерге тауық тұқым толып жүрген жоқ па? Мына жерде жатқан тауықтың несіне мұшық балдарын жеп кетті. Бәрін 5-6 алмай деді. Айппай, су бар онда шөпте. Мынаны көреміз енді тауықты. Бұл да көпте жатыр. Бағын көрейші енді. Тамыр жағып атыр ғой енді. Айппай, қолым. Жақсы. Қазірше биіктеу қылып қоймыз болды. Осылар достар, бүгіндікке кептерлерді саттық. Екеуін сатылатын сатылмайтындар келді. Болды осы достар бүгіндікке. Бай достар, бүгін сіздермен мен болған Шерзат. Осы видео ұнаған болса лайк басып тіркеліп оқырман болуды ұмытпаңыздар. Давайте, всем удачи!